našem gradu Level Up Meet and Style događaj okupio je sve auto entuzijaste na jednom mjestu, na krovu Porta Nove. Svi zaljubljenici u automobile došli su na svoje zahvaljujući nesvakidašnjem auto show te nekoliko različitih natjecanja limenih ljubimaca. Pa ovdje se radi zapravo o izložbi automobila, znači prerađenih automobila koji su, kak bih rekao, drugačiji od ovih svakidašnjih koje vidite na cesti. Znači imamo posjetitelje iz Srbije, BiH, Mađarske koji su došli ovdje, okupili se, razgovarati o svojim autima, prezentirati šta su napravili, šta su modificirali. Sa druge strane krova imamo ekipe koje su zaljubljenici u autoakustiku, znači koji isključivo svoje automobile pretvaraju, ajmo reći, vozne disko klubove. Imamo na skroz zadnjem dijelu krova mlade autoentuzijaste koji su došli podržati scenu, koji su došli također pogledati šta, ajmo reći, starija ekipa radi. U biti jedno druženje autoentuzijasta i autozaljubljenika. Prvi puta u našem gradu u organizaciji ekipe Cars & Coffee Sip, znači udruge autozaljubljenika uz veliku podršku Autokluba Slavonije, poznatog osječkog organizatora Street Race. Naravno da to nije sve, bilo je tu i popratni program, glazbeni, plesni, zabavni te puno nagradnih igara i iznenađenja. A bio je ovo i vikend kada je Portoš obilazio Porta Novu i nasumično odabrao kupce na blagajnama trgovina te ih darivao poklon bonom upravo te trgovine. Poklon bonovi kupci mogli su iskoristiti ili za tu konkretnu ili neku sljedeću kupovinu. Ovoga vikenda svoje posjetitelje i kupce darivali su CCC, Europa 92, Levis, Offertissima, Pepco, Šubidu, Skechers te Vitapur, a ukupno je 19 dobitnika umanjilo svoj račun za znatan dio. Prekrasno, hvala vam puno, baš smo se iznenadili i iskoristit ćemo bez brige, vidite. Već znate što biste uzeli? Kako ne, za more vjerovatno nešto, baš gledamo, pripremamo i... Iznenađena sam, šokirana. Mislim, lijepo iznenađenje za danas. U što ćete to utrošiti, jeste već izabrali? Pa ručnike za plažu, za godišnji odmor. Dolazite često ovdje? Pa kad sam u Đakovu, da, obavezno. To je jedan put mjesečno sigurno, nekad češće. Pa iznenađenje. Baš tražim neke cipele, pa onda baš u skladu s tim sam dobio ponudu. Često kupujete u Porta Novi? Često, da, gdje u Osijeku, nego svi su sad na Porta Novi. Prekrasno. Hvala, stvarno lijepo iznenađenje. Hvala lijepo. Ste se već odlučili na što ćete potrošiti? Pa sad ćemo smisliti nešto na brzinu. Hvala vam puno, ugodno sam iznenađen i mislim da ću to potrošiti u ovoj trgovini i da ćemo se na obostrano zadovoljstvo. Lijepo iznenađenje ovdje. Hvala na poklonu, zaista lijepo od vas. Iznenađena sam, stvarno nisam očekivala. Hvala. Lijepo, ugodno iznenađenje. Je, stvarno je, hvala. Pa jako lijepo, kćerki sutra za 11. rođendan. Odlično, da. Lijepo iznenađenje? Jako lijepo iznenađenje, ugodno. Da, ne dobivam često nagradu. Igram, ali ne, da, baš iznenađenje. Super, hvala, super iznenađenje. Baš za rođendan. I da se više ne zavaravamo, sezonska sniženja su tu. Odlični popusti, fantastične ponude i akcije očekuju vas doslovno na svakom koraku ovog shopping centra, tako da nema sumnje da će ovo biti jedan više nego uspješan shopping vikend za sve nas. Vidimo se u Porta Novi.